Asizwa khona abantu bethi indoda yakwesinye isibongo iyakwazi ukungena umfazi ogane kwesinye isibongo. Ayikho into enjalo. Ayikho into enjalo, abantu kufanele bayiyeke leyo nto. Uzokhumbula ukuthi inhloso nqangi yokungena umfazi kamfowenu ingoba umfowenu uyigazi lakho, okokuqala lokho. Ninomsamo wodwa, okwesibili lokho. Esendeni likamfowenu kukhona abantu bakini, esendeni lakho nawe kukhona abantu bakini. Yingakho ke isintu sasingakuvuma ukuthi umuntu wangaphandle azongena umfazi ogane kwesinye isibongo, ngoba lo mfazi uzovusa lo muzi walesibongo agane kuso. Uma kuzoqhamuka indoda yangaphandle izoletha imbewu yakubo komunye umuzi, leyo nto isiphambene. Lo mkhubo njalo kubalekile ukuthi suyeke nokukhuluma, suyeke singalohlala ngenkomo nezimbuzi sithi uyakwazi ukuthi akhiphe inkomo. Into enjalo ayikho. Umkhuba loyo omubi owenziwa futhi abantu abangahlelekile, owenziwa abantu abangcolile, owenziwa abantu abangalisabi ihlazo. Awukwazi ukuthi uzothi wena ukwesinye isibongo bese uthi uyongena umfazi ogane kwesinye isibongo, ayenziwe into efana naleyo.